People of Ziribam will be casting their votes for second phase Lok Sabha polls on April 26 without knowing the candidates in fray. People are facing difficulties since they are unaware of the political parties and candidates contesting for Outer Manipur Parliamentary Constituency. Apart from election campaign, candidates contesting the Lok Sabha polls have not visited Ziribam. As a result, people of Ziribam are in confusion who to cast their votes. Here's an exclusive report from our Ziribam correspondent Roshimala Sagakpang. Koi candidate jeng vote hadani tik chaba mido parja gi khanba leba ki koi gi haudi haudi tho iba irang sing adi ya manipuri ne thop to ngamba pating leiba candidate to khalaga koi vote hadani koi party jeng ga koi vote hadaro candidate ma sakhang di habi gi problem ma mayam Ziribam gi parja myam na leira asi sak ai mi sak ga mi yeng ga vote hadadi gani hairabani na candidate se kana thadage na khanbi gi ba ado candidate se koi di kaino gi ona khandare BJP gi ona khandare hajik le BJP na NP do support puri tawe do BJP makti BJP support to redna aduna aina harisine NP te karasu BJP oiba Congress oresu BJP oiba ruling ke center ruling redna aduna any candidate se karasu dum BJP odoine ba aduna akoina sai aina adum thadarane ado BJP candidate maming amtang haidi adu ai khangdi adi le candidate ama khaki maming amtang haidi adu jo amta khangdi adu ai se ta se ko je no ta thara ga khan bane ba ko adu vote to mahan bagi pam ta ba ki wan okay party di sungjal gengjara apa mere to da thada ge khajari outer gi haju lepi ba candidate ama khaki maming haidi outer gi candidate singe dilana agent ba khoi masak ujadri haidi ne vote sigi maram da wari am da sanadri ya ba ngasi ba magi agent kana no do bo khangri candidate di to khro aduni number 1 ado haji candidate ke lepi gi de khangbi ba adu su khangda ba lanja hana sop oira kanda ne ingna chikna vote thada ning gari ba ado hane haji vote thada ba toira thada gani adu de vote thada ba de ai gi rai nadra dol de nga thada gadra mi sak nga thada gadra adu bora agigi tawriba irang mayam sibu loi jana vote tawri jibu kari thibamda tayong mi akhoi sibu sa nga rai ba moina tawrei sibu ha ai khoi hai je la la ru tumaga tumya ko hai bai tani mata thada badi thada ningai leite moi da ti la ro ko ado vote thada ba chaloi da ba bok gi vote thada ba ka chalo delu leite ba moi da thada ba gi delu leite ba hande ki election je candidate kya thui kholi di khangbi ba bo khangde ring khangre ba ring khangde kana da thada dori candidate suma sakhangji le no mata su lakte anu kari da nam dori ba kara da taw dori ba masi ba do moi na lakte be si upai leite ado vote heng thari thada dore ba bok gi ba thada ni ba adu khangre ba ni na kari da thada ni kari da thada doi do khangde ba e asida pc asida amase handa mu chang yeng si haibe do kana gumbi je bam lakani na kana thada dori ba lepi ba misag yeng ba party yeng bagi wadi lai da na lepi ba candidate se akoi kana no hong ba saw ba oki ni ju khangde naga ne ju khangde karam mana kana maming matha ju karin da khangde akoi adu gi an ka te adu ko be man to din okay adu candidate kya lepi di du bo khang adu ba khangde adu de election di kushilak tra heng tang kun taruk tani ba akoi election gi wari akoi karim ta jik lai te akoi manipuri awa ba ji ne wa khanda ngai te candidate kya lepi no ju khangde karim ta madu gi akoi bok ta male vote akoi ne thada ningdre sengna hairagadi no mata su lepka da ba mi ma su ude akoi ka mai vote thada doino khoi khang mangamde